Hai Liv, apa kabar? Merang-merang di mana gitu? Tajajang baik tajal. Yosia. Kim, suruh dia aing. Sur Kim, aing mau. Kenalkan, aku Mariam, aku dari Jakarta. Aku kesini mau cari Mas Tabroni. Aing mau ka. Kubu aing mau ka karangan mereka. Mak, punten mak. Iya bener, pojok rangda. Puas, oleh, puas, oleh. Tong, sandalnya duculan dah kamu nanya. Biasanya tadi gue yang kurang bulan. Kira-kira sampai siapa sampai di sana. Ini bio, kami batok aja. Sokun. Sesi kandi, gue suah kieu. Eka Eropa. Atau kasih iwi lah. Saya eta cambeleh. Eka Andi. Bedek jek sasampayan. Hi bucin siapa? Kumpulan sek milu. Ento ah. Ilok si iwi aya di mah wa. Ayat tadi mah pas mandi basah. Gua tes doyak lelaki sejen dan siapa zamannya dingin. Aing mah dingin-dingin ke empuk. Nyah, empuk tulang taleng. Telepon Sur Kim ah. Sokun. Loh, Halo Kim. Saya Dindi. Kadi ngopi maturan aing si iwi. halo neng kerbabad. Setik deui. Sok saya geprak lama. Padu bae sama hari ngomong. Geus kadi balik gra. Santu-santuy bareng di dieu mah. Hah? Aing di dieu beranu gah ditinggalkeun kun. Sadetik pun. Teu cawene terang da balaper nyeleukeun aing. Baper hayang nyambit meureun. Cewek. Susu baju ah, rek kerja sama Bika, cuma bawa kesang. Yakin, danten yuk. With view, cewek, boleh kenalan nggak? Ya, ayo naon sih? Kenalan dong. Tong galak-galak atuh budak galis mah. Kenalan dong. Geuing sorangan neng. Aja di baturan ku. Ih, nyang gesuk atuh aik maturan mah mangga. Siap. Burung latik buah delima. Neng cantik siapa yang punya? Gaje, naon sih siasi? Jambu kopo, jambu klutuk. Ulah kayak posnya belentuk. Hi, ulah kasar gelis.
Da magahi kenalan juga kartun anime. Ya Allah, beki nyewat beki gelis ujur geuing. Jeung kajol. Naon deh, baruk jekadal. Hibonto, gelis-gelis busdeg. Bunta bontona ka aing tempe deh. Pan lamun neng tempe tahuna. Hi, kan sekalian bae gadang somai. Kan orang jadi sehidup semati. Heeh, aya hirup si anu mati. Ih, tega. Geus dasar bontok. Duh, aing mah terhanyut dalam kemesraannya. Ini, siapa tadi nasi bae ngalangan peuteui, turun teh ngarujak. Tuh erek, itu tuh tadi sih ya. Belum ulang ngajak selang bae. Teh yang mantua. Pasti di sini. Pesen itu. Itu. Lagi ya, iya kusanya kartu ya itu ya. Iya. Ya di iya Ajul. Tadi si Sokun pernah kasih ya mau mopin. Ngopit. Oh, tadi ngebel nih tada. Magus. Yang ngaharapan nage. Iya, segini. Mada, bisa kaya hati ku sumal kasih mau lagi yang si Sakun mah. Gerak. Itu erek. Kadudak. Jadi itu geng. Tidak it. Wi, kayak mana? Cilok wi, sudah gona. Sekalian bes boba. Enggak kami ngarujak ieu hese. Putih kolot di anek dirujak. Kalian nuna. Si anu kalah. Maki dong, aing geus lawas tuh ngobrol jeung sia. Haldang Sokun masih geberang. Kita les eta dalgona kasih parihang, pahit. Nimbrung bae sia. Bagus ya Raya. Segi ngantarna. Dah. Pajar tas pajar jeung bikang. Orang bocor apes. Tapi tadi boncengnya. Nah, boncengnya. Maksi ujur. Eta kempes bana. Kira kata-kata kalangan awas. Kempes. Masih kempes juga pakai botol. Iya bae. Lempang bae geus lempah. Siapin aja lumpang. Kok eta kempes yo. Bocor. Nah, selama ini. Tapi dia Tukang bedek. apa sih sapi? Oh, si udah sapi lagi ku siapa? Nah, wedang tuh di mana? Berkat kayaknya deh. Wah, yang berkat majang si Surkim. Iya. Ih, emang si Sokun. Kun, dagoan kun. Sudah dulu geroan, sawa. Surkin. Udah. Sekian. Kun! 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 Aduh. Duh. Tadi po. Bunta bontona kayak aing. Kalau aing nyebut kok. Yakin? Danten yuk. Ulang taleng. Sokun dagoan gitu. Action.